Dobrodošli u novi video. Ja sam na jednodnevnom izletu sa firmom. Stigli smo sad ovdje na jedno prekrasno jezero, stavit ćemo lokaciju dolje i nakon toga idemo u dvorac. Nakon jezera smo sad stigle ovdje u restoran gdje nam je dogovoren ručak u 1 sat. Idemo ovdje gore u dvorac. I svi koji mene dobro poznaju znaju da se ja užasno bojim pernatih životinja, ali užasno. I ne mogu ih vidjeti uopće. Tako da ja stvarno ne znam kako će ovo proći. Imam ogroman strah jer ja se bojim i malog pileta. A kamoli ne nekakvih orlova, bijeloglavih supova i ostalog. Imam sreće ljudi. Evo ga, idemo sad u ovaj dio gdje su ptice grabljivice. Ljudi, ja ne znam kako ću ovo preživjeti. Ja stvarno ne znam što ću ja, meni je toliko zlo. Ja sam rekla svim kolegicama da ću ja biti negdje sa strane, jer ima još jedna kolegica koja se boji kao i ja. Ali ona kao ide, probat će. Ja sam rekla da ću ja isto doći tu, ali da ću stajati sa strane, da ne želim sjediti gdje sjedi publika, zato što sam vidjela na YouTube-u da te ptice dođu skroz iznad glave i znači ne želim stvarati probleme, ne želim da netko zove hitno. Dobro, ova sova je zanimljiva i nju mogu gledat. A dolje je znači kao teatar show s tim pticama. Ja ne znam kako će ovo, majke mi, nije mi dobro, nije mi dobro stvarno. Još mene Valentina zeza, nikad ti se kao ne ide na te izlete sa firmom i sad jednom kad odlučiš ići, idete na show ptica. Strašno. Sve je super kad su one ovak zatvorene u kavezu, ali ja ne znam kako ću preživjeti ovaj show. Ali sam ja već malo bacila pogled gdje mogu pobjeći. Tako da. Znači na ovom ovdje dijelu će se odvijati ta predstava, show s tim pticama gravljivicama. One su trenutno ovako ovdje u ovim kavezima, dolje, gore, znači ja stojim ovdje u sredini. Zato što jednostavno imam strah da mi neće slučajno negdje izletiti neka ptica, tako da mogu pobjeći gore nazad od kud smo došli. Ovako se možemo gledat. Ovo je gospodin Orao. Zwei sind drin! Ovaj ovdje je još veći. Znači ja ne mogu vjerovati kako su ove životinje opasne. Pogledajte koji on pogled ima. Ja sam hrabra sad kad je u kavezu. Das Besondere an ihm, man kann sich bewegen. Man kann wandern gehen, Radfahren gehen, joggen gehen. Sucht seinen Falkner. Znači bila sam malo
Samo malo da dođem sebi. Ja sam se povukla skroz gore na ulaz gdje mogu pobjeći, zato što sad idu orlovi koji su toliko ogromni da to vama ne mogu objasniti. Evo tu sam se smjestila zato što su sad orlovi na slobodi i ogromni su i oni doslovno onak kad slijeću prolaze skroz iznad glave i ja to ne mogu izdržati. Ja mislim da bi se one svijestila. Tako da sam pobjegla na vrijeme. Možda je ovo nekom smiješno, ali isto kak se netko boji, ne znam, zmija, miševa, šta ja znam, divljih životinja, nemam pojma, tak se ja užasno bojim ptica i to je to. Bojim ti ptice gdje god se okrene ptica. Ja moram se ovog tu bojati. Ne znam je li pravo ili živo, bože. Mrtvo. Nazovem ja mamu sad ili Lauru, ja kažem ja ne mogu više, ja se stalno okrećem. Kaže mama, poziće ti od tolikog okretanja. Digla glavu kad odjedno morao ispred mene i biješ nazad. Zezaju mene i ovu kolegicu kao najbolje je da se idemo fotkat sa ovim pticama jer ih možemo držati u rukama. Vidite, kao da primim ovu pticu na rukavicu i da se idem slikat s njom. Prvo, ne želim takvu sliku jer ne. Drugo, umrla bi prije nego to napravila. Oh no! Oh no! Praznik rada, danas pravimo kotlovinu, odnosno mama pravi kotlovinu. I ovo mi stalno ispada, ja ovo želim ubrijati, ovo me tak živcira. Stigla je Laura, nju rado viđate u mojim videima, Ajde, rado ju živim. gledate. Kako je pokazala čašu? Pa jesam. Sad nije fore, ne vidi se. Pa vidi se. Aha, Laura, ovo je čaša s moje djevojačke, ovako su sve cure imali na moje djevojačke. Da. Moja nije preživjela. Da je ona mogla progrist... Gledajte ovu ljepotu. Plastik ne bi... Evo te Tamara si stavlja juhu. Sjedi, Dobro je, Moli, Ja ajde. tebe volim puno, ali sjedi, please. Ajde, čići lijepo. Nemoj, Molica. Nemoš ti je dobro. Nakon ručka i kavice, odnosno sad se ide pit kava, idemo isprobati ove viralne maske za lice koje moraju biti na licu sat vremena. Sat vremena moramo imati ove maske na licu. Vidite razliku, nakon sat vremena one kao postanu skroz prozirne. Evo, nokti su mi grozni, moram ići na korekciju. Nisam uspjela termin napraviti za ovaj vikend. Vidite se malo noga, ali ne... Pa obrije. Bila sam na depilaciji. Izgledam kao da imam bradu. Izgledam kao djed Božićnjak. Se Bože, na šta mi ličimo? Sad je Laura na redu i čekamo još mamu da dođe jer se je ona otišla spremiti za masku. Imam mašćiku da mi tuđu kožu staviš. Prosađivanje kože. Joj! Hladno je, Joj, ne već je ljiga. Odvratno. Daj, krvaše je. Šta je ovo? Želite li imati noćne more? Ostanite s nama. Črne sokom. Lopov neki. Bože, gle mene. Ja čak Bože. glasanje koja Ali je ona ne može najružnija, ona ja jače. glasam za sebe. Ja na sebe ja ne znam šta je ovo samo. Nemoj se Ja to tak stvarno ružna, pa ova maska još ružna. Ne razumijem. Laura, ti si čak okej tamo dalje. Ne, ja sam sebi... Ne, ja sam... Mama još najbolja, Ma gledaj mene. jesam. Ja sam čak najgora, ko smrt. Ali nekak ja imam... Ali ne, a vama se vidi da su maske... Srećom imam ovu točku kamere na faci, pa se... Ali da, to se vidi. Gledaj zube. Da, vi ste i dobro vidi se da imate ja maske, ću, ja kao da mi je koža spaljena. ja izgledam zapravo ko onaj pas. Ja ću sad staviti sliku tog psa na kojeg mislim kako izgledam. Onaj pas što ima ovako nos. Ma ja se tamo ne vidim usta, pa ne znam. Užas. Ti ne vidiš još malo. Gledaj nos. Laura?
Ovo s ruku evo samo da vam snimim primjer, nije još punih sat vremena, vidite kako ovaj tu gornji sloj onako lagano postao proziran. Novi je dan, tata, djeca i ja, djeca i zaspavaju. Idemo sad kod Helene i Matea na vikendicu, idemo na roštilj. Mama nam radi, naravno, mama nam uvijek radi, ali ona će doći nakon posla. Valentino jedan isto radi u kući, ali prvo idemo do Valentina, idem ga iznenaditi da vidim pločice i onda idemo do Helene i Matea. Dobar dan! Došla sam snimit pločice u kuhinji, iako nisu još pofugirane, znači samo ih je zalijepio. Nisam mogla dočekati da ih vidim uživo, zato što sam i preko slike toliko loše izgledale, ali ne mogu vam uopće dočarati uživo koliko su dobre. Jedva čekam da još Valentino stavi fugu. Odlično je ispalo, prezadovoljna sam.